Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Komisi benta baniarap yaki nong rep bakin yo lahat ban penya yo yaki mar rep jongki ka dorbar sinong maureng geneng kalapan kre ya ka jaka ka bahe shipo ekar hapam la air ya ka ba on sa IT sya ka sorkar jala ka ban sa penlong pat kum ka yo delang ka jing IT jong ka dorbar sinong maureng geneng ya kani ka jaka sya ka sorkar jala ban shna ya ka yo delang kalong hadian ba ka sorkar jala kala shimkhia ya ka jing jongki nong rep da ka ba menjur ya ka Meghalaya State Agricultural Produce and Livestock Marketing Promotion and Facilitation Bill Arajar Arpo hayeng dorbar tau ahandang shen. Haka bayadai bat kani haka arpunyu tarik ubnai jemang Arajar Arpo umenteri ke sorkar jela ubadai pek ya karep karyang uba bantai dor lengdo ulah her ban le jurip hi daladi ya kani ke jaka harengkat ke jingsen ran lang jong ki bor peniat shnong ke dorbar shnong maurung keneng ka Deputy Commissioner jong ke East Khasiels District ke kong Matseu Dor war Nongbri lembat ki officer sorkar. Kejeng hek kena jaga approximately kembali sebentar kamu tandon sekolah akar taman digunakan pemerintah. Tiada kali yang hijau dengan susah orang mesti berpeluit berpelang government nampak pelong ini kiyok. Kalau isu saya kejeng hek sekitar bolong pemerintah kejelah berkuai kalau baik bangun dan kiyok batikna. Tikni di kiyok batikna kepala si ugnora boros itu diut hangga tak kejeng syak hangat dor ut kejeng bombang Cold Street ut kejeng bombang Kudang kata kejeng syak kok kejelah. Saya kena kalau ka Kasin ke peningkong nak lihat instruction kia government hidup koi kunjuk usaha kebangun rak kene ke yo pelong ba cancel ke jing cuma ke pelong sirta marha kene ke yo mulut pelong ba ke jing saot pilur ken light kata ka Cold Street king sedang ke bebiang nak Kudang sedang ke bebiang tekemut pelong ladadan kono emergency ru kemut limbang kene ke yo kemut government ala pek dan nyerap kene ai kumpulong menta kemut kata ki bio ki thok ki sya lai bucek kene ki sya nyap kadar kemut ru angno ngin ya simun kontrol kata namar ka jing rep karyang ka jing di thik kolong baik wat mengiki dalam senong intip se government kamtip ai ki bu yo ai kilong yo bat no ki di bano ki tip karena ane kamu kadang jitip lang kan se bu wat kene ka yo sai wat kene ka senong ka indo mentalang sarkar ke mentalang impact ba kita kena rak bukan ne kemut yo semuta ko how nak menuju na trai la da play kene ka yo kemut kamel jing mar kene ka yo go pengikmu kamut tang ginong mau tenang hani ki dia sodong kene borok di ba se ka komen ke bit pro ko ga jelal se kilak ban Wanrak kemarin meski ini buat nangni kilakan supply keleng-keleng nomor kedai cakap kedeng du kedai road national highway kebejan buat ke bypass nang tang kilometer ke benlej sport selesar benlej sport gusti kok si bentau fair mu kolong besuk nak kok riboy kolong besuk la sina kit pot hanywa sebagian sini lagi than mo kontrol lagi than kapsor na teter kolong besuk na sidang kene cakap tadi ni kendeng transport sang i surok ke bahe ke biang tos sidang kanon sang cing gudi ka transportation malah se shogun pelong kene ke yoru adan hit ka cipek cipmi bajanai ya ka cing snai di surok yang tikin abandong ni ko yo parti ni kunju nakaliang jong uba bantai dor ula ai khublai ru ya ka dorbar sinong maureng keneng kapala shim ya ka rai ban IT ya ka jaka na ka benta bantau ya ka yo ka banlong ka jing mentoy ya ki nong rep na keleng ki jaka ha kini ka than ula ong ba ka jaka kalong ka ba biang pura bat ya thu ru ba ula dep ra ya ka ni ka mat sya ka sorkar kenang ban penstet no na ka benta ban play ya ka ni ka yo Isai bagi nong rep ke kendu ujung kamtam bandi ki marap jongki budi involve ki marap ka benta ban sai la ka jongki yin besam ban pha ki mar betash ki chaka ban di gru ki yogi hat adu bu khang yo ka di ka jing sofa ka mucho jong nong rep indon yo sil market ki mobil bat ki badan dong ani tu ki dang dei ki baret palat e kini ka than marun keneng menong kini khap than ki ba marjan ni ki dei ki sinong ki ba kinong rep mi sibon ki marap ki ong kubi pi ong sosau pi ong pan pi ong ki chur ki bon jai te kani ka long sisa ka jing ki kendu ni sini ba ngaliang jungi ngaliang komen yo ya wan wat jaka ka ki panchnai ka regulated market mut ka dei ka wholesale market nak benta ki marap ki jongki bat komju ru tingba ka tu ka act banginang sudah pas apa assembly ka bidai bat ka jing ketup lang ya ki livestock tikani ka way na ki jaka ki bangiman pek mandasi bangin Sengau sengau government, but next time ba nilai lebih keren dulu. Baik ini jika long koi ke yoba, bukan tu pun kita kimak kita berok, tak mentar sok inom rat.
bakin di kamar kamata ke jongki bakin ya khayi mu nang ni nomor ke jakar bagi mobil location ke di kabar biang pelat dari route surok national highway dan long sisa ke jengkel di nong rep